Ya itu banyak ya. Saya bisa. Mana nak oleh mampu bangga, kita mengaut sana lian. Kata. Oleh orang mampu bangga, oleh what reception, what key receptionist. Oleh Hansar tanah li James Peel. Aku marah. Usuna li sepis. I had a duke. I had it, but I blessed somebody. Guys, it was not sitting well on me, guys. It was not well on me. I gave it to one gogo, so it was not. It's not my style, guys. Why not? The Master African shab. Yes. Color theme black. Yes. The event was black, candidate. The event is black. Do you ever could that take away black and this? Do you go Zimbabwe? My belief is I can't talk about the black hair. I'll fake a black change. No fake. Guys, she took an show and not show she took another thing. I do I say, Chantirambira in hand that she from Munin. Chantirambira and Shantikon. Now, this Munima took guys most. And the thing, I'm mindful this video. You are the Macressa. In by away. Machago Pezza Quiva there to celebrate. They are to celebrate. I shall go Pezza Quiva, I shall go Pinda Pana. Oh my God, no Kanganisa. Kasina go vunduka, you know, to question the mentality of black village, don't go vunduka. Akuchina. Vanimachari blue dovana gogo, Divana gogo, Mchesha. Divana gogo, Vanimachari, Merendin, Mamuruti. I'm mindful. This is the my bishop. This is the my bishop. Hello. Hello. So they really are wanting to understand what's going on. You know, right? Mama Wanaka. Mama Wanaka. Mama, the mindful. And I'm Mama Bishop. Oh, she's gone already. Right. Van go last pana van go. Oh, van go don't pack it go and go. Get to the Kima. Melan bend up no vlog. Hey, we can get telephone young because I can go pana. I don't walk on one of the food. You can. Kate in the can't you like that? You talk a yaka, some young. Hey, inside.
Hakuna line, liemeti fe. Mari mazangaro asitonyaya tikazvirega shiona kapana hapana unoiwa saka dasine chishora samusi wechitova nyaya panapa mazangaro awaya ndiwo ranonamata acha tsega tsega idzi akuzvidlira koplay kuzvidlire kuti raisi yavo ndinondibhowa nimoiziva idzi raisi dzimwe dzedze dzemashanga shanga idzi paboiled kwanzi vanoti kana magi hazvitozvidizvo zvani hapana anoda kuroora here musikana wegaisi anoda kumuroora Kimelo, look here. She's beautiful, eh? They want to marry you. Thanks, Olivia. Hey, outside. Thank you. You like the books and your home, John and Boy. You like the books of John and Boy. They're saying, no, they're saying you're beautiful. Looking good, she's good. She's beautiful. Keep the comments up, she's pretty. Keep the comments up, what's that? How about you? Guys, if you don't know something, get it, the sad are running on the rice. Sad are best. People, keep white rice. White. Keep a bowl. Keep a bowl, yeah. Keep a bowl. It's a wonderful day. He died. Even this one, she's beautiful. Eh? She's beautiful again. This one, eh? She's single. If you fancy her, just DM me. DM me if you fancy her. She's single again. This one. You see? She's beautiful. DM me if you got money, ne? And she also this one, she's single again. She's single again. This one, she's beautiful, ne? Get me WhatsApp. Makatonoka brother, vakarola last month brother. Vakarola last month akatopa vakatoroora brother. Makati nonokei. Emakunza kunza vakakuyongere. Wena ndindi kuchechi zine maZimbabwe.
This one. Hey guys, the guy to put just lira. Me like to put just lira. Aha. Go which eh? Marvelous, it's a wonder. What? Can you mas one little clean go guys? What's happening? Gamans. Okay, here go take. But me not shock my spoon. Bonus shock my spoon. Sabizo, can you mas one guy? Yo, can you reject guy? Please, I said believe. I said believe. Thank you. I'll bring it back. Gari pastile tinha sonhei. Tishila. Ah, mazimba ndindi kucheche mazimba ini guys. Kumakuwa. Ziyaje je mazimba zvakanaka. Kane mazimba unopaza zvakanaka hivi. 16. Go local, go global. Discovery Bank brings you Vitality Travel, the world's first shared value travel. Cheche mazimba ise kutambira uchinda memani. Cheche yanopinda sima mazimba tonga chingori t-shirt. It's a wonderful day. Marvelous. Kana uchida kuona tinorarama zvakanaka usina maproblems mumachechi umupinda chechi dzevanhu munosaenda dzemazimba idzi mazimba. Abo ndibana gogwa. Spice kwa mino nakabidi chakalaka je kuna kaskat. Hakubabidi na karibu.
What part of kuwadzana but ini ndakapa excuse yangu ini neumwe mutswana takapa excuse tikahusisiwa tangodzipfeka nhasi chete asi ndangodzichipedza kuipfeka ndikaipa mumwe gogo wavo vakati ava nemabhirazi avo because ini ndaona kuti handingaigoni kuonesa maangry face naiwe wakatsamwei sande kudai wakatsamwei pababa utaonesera angry face chii vanhu vari kushwarirwa vari kuzvinamatira vari kushwarirwa uyaonesa angry face unotaone dhimoni uda kubviswa dhimoni wajera mziyo dzokuzvisa mutaka naye we just want, it was just a color theme yatakangoda wearing black, it was just a color theme yatakada isusu kuti let's wear all black and madhuku ayo celebrate imba yabishop vedu yavakamuvira in we chose the isusu tinochipfeka makala ese tikangoudzana semadzimai kuti hatipfekei red and white tese titakapfeka red and white the other week todzana kuti ngatipfekei gold and black tetakandosapfena dzinonguva muchona takapfeka gold and black and yellow chichi inenge tori color theme iya tinongoudzana pachedu mumwe musi mumwe nomwana nguya nehembe dzake tichingodaro kwaipa musemera kuri muda kuone zvenyu ini mondiziva wanoda kutedzai wamusingasiyi kasitaka mumboona kwa wamusingasiyi guys ndave ne-12 years ndichipinda chechii ndave ne-12 years anzi vana baba varipo vana baba vakauya nezuro vaicelebrata nezuro vana mai tauyawo nhasi tatobva kuchechi tikauya pano ndave ne-12 years ndichipinda chechii next year guys handiri kukudzai mubate madhets next year paeaster ndendichiordainwa ndichechimwe munomu ndinichangeenda kukuvigai ndichangeenda kukuchatisai next year I'll be ordained and next year ndinenge nda kuvachatisa come mama Maria come and greet people out Moni saka next year ndenda kuchatisai nekukuvigai ini mukatondidedza kuti uyai ndendave nesine license yacho muchaona next year musazoda ndakuudzai muchaona next year zvese muchazviona ipo panapo ndasingadi kuudzai kuti muzongona surprise next year but ndakutongokuudzai yangu takadotanga kupinda mumarise kuona tiri sidadikoive utinyeweipo tibvire zvedu utinyewei gara mumota uri maherewe yakakura mehozofunza ndasimba mengotadza ndasimba mubate dheti musazoti handakuudzai mohoshamsika next year ndikutokuudzai mobata dheti anditi ndatichiri paeaster nditi aiwa sikanyisindike kana tichatira muno musouth africa kwaunenge uchatira iwewo unai mazimba kuda zvino totsvaga basa kugara lonai totsvaga basa kwaunochatirako kana dochatira muno mune murume wako kandidedza kuti simeli toda kuchatiswa uyai ndo yakada kuchatisai munomu ndichatonongotori authentic anditi ndende nelicense yekuchatisai mirai ndipedze ndikuenda pana bishop wangu vakudzei vega mirai ndipedze ndikuenda mirai ndipedze kutya ndigoenda pavari vakudzei vega nemuromo wavo mirai ndipedze kudya When I see my mom, you could ask and I'm on to my screenshot. Pamela won't go on to my screenshot. Pamela will tell me don't go on to my screenshot. Hallelujah. What shall I
Mina ndipedze ndindepo, mina ndipedze ndindepo. Jamu. Live. Kwadzakufeza kumbeko. Uyayi asikana. Uyayi asikana muri bemakuwa msa uye. Sada chichengwa ndosaka ndisingaite because makuwa. Vanhu vakada kuuya kuzvichi uno kumopedzera mane nenyonga isiri peaceful kudai. Kuchikoti kune pisika. Ngozi hatina kuwanda mazvinji. Kune pisi because hatina mazvinji. Listen. Shandika nayo ndiwe. Ndakutaridzawo right. Guys, ndapedza plate wona iyi. Pasara nyama. Mama kasiwa mengo mshikwa maata. Wona ime mana kudza. Wona iyi. Nambo la nyama. Sini mafura. Thank you. The food, what we do is every month is in a pocket yana mai. No, my yana mai. Every month, chocolate about 50 rand. So every month, you know, got a sugar in pocket here, make a sugar in pocket. So I have a event, we do a night of Maria in pocket mom. Can I short up? Don't go play, but not Japan about that. Put one to the Tinga drinks, what the Tinga, what the Tinga rice. What a boga bigger rice in chatting, dish, what a boga bigger Yamakan chatting, the Tungo has a Tungo as a Gabigo that Tungo celebrity. I remember back and I step on Kenya, I don't go to practice, so I may marry. Touching the two of the menu. Monomoto, so that we don't wait a jacket, look at the jacket. Fair natural. Mamma, she comes in here. Ella, she am not good in those. I have seen those good, and good the man's bubble. No, as even. Ah, gonna be calling Mono Bigay. Oh, when the moon on a because they were put as a fan is the data here. When the moon on a big can cook shaman. And the moon can cook. And the number of the Adamina says it's not because it's which is a we are. Mukatega nakusvika 400 ndienda kuna bishop tega namusvika 400 so zvoda ndinovacho mhurisa vanhu muri 400 nondikana nevanhu 200 zvisandoti mhurisa vanhu 200 zvisai 400 ndinde
Mengokutadza wani mukadzi kuti kana ndikafano yawo sungoti ndingaiziva wani mukadzi wandotaura naye wani wandoti pandingatomboti ndiye mandourara naye but not just zvokuti like nyaya dzekuchechi we talk kukanzi tikuita mafistation kuti ndiye wandoenda naye ndirangorokutadzai and what is the answer? Moby came with the beer and chicken. I don't know about the sure and sim. And the same to feel it to home. To feel it to home than my teacher in Zimbabwe. Can I tell you no to feel it to home? But he said, can I go to Zimbabwe? Go to this for the Queen and the Machingo here. Manapa to feel it to home. Doctor Dad. Muna vadzina competition norana pesi yako ende avadadirani avaitisei antoona munongobatana zvakafanana bishop ende avadi zvokuti tarisira munhu pasi zvokuti foreign chii izvozvizvi vaitotaura nezvazvo last week yekuti kwaidhudhira chii vachitoikondema bishop vedu vanoshanda kupresident's office inonzi MEC kwapresident office animugona saka vari mugovernment vane mari vanoshanda napresident ANC saka havatauri nyaya dzemari kuti mari chechi bvisai masi mari vagara vane mari jara mukadzi wavo ndiye anzi brandman inonzi regional manager wepost office ya not west yes ndiye manager wacho vanda kutadziraya saka vanhu vane twinti wavo jara ndavaunza pano wani vanonoka kuvaona kerina vanga varipo zvino manje mufundisi pasi bishop zvakagara navo muvafundisi ndinosvikoti kudii vava ndaguta guys ndatoita sesigutile igutile I need to go igutile Let's come on the camera for a second. Not when they can handle long. Now we are doing. I couldn't be a Japan. I didn't think up. On doing Antigua. Pane mbinga pano kune mazangari wai vanhu havachafani handa kudya mpunga ndadya sadza mpunga inhingirike mpunga wavo ndeuya iwe muno wavanoda vachifamba zvimwe nemazangari mazangari wa chodhera kuri kuti keli ndamone uyo keli uyo akapfeka red uyo wamona akapfeka red kuseruko uyo mwana uyo akapfeka chitokisi chered uyo kuseruko wamona
Wamona. Kelly. Uyo. Uyo. Uyakarogwa nemuZimbabwe. What do you want? Juicy. Go and pour there. But I'm about to go quickly. Beautiful kitchen, Mamrut. Very beautiful. Yeah. Young. Eat. We want to see how you open your mouth when you're eating. You're a mess when eating. You're dark, right? Mom should have imba. You want to see the house? Ish. Ew. Caroline, I had a hat. I gave it to Gogo. Let me go to her. I did not want it. I don't want that. I don't like it anyway. It's not my style. So, I told them that it's not my thing. So, Daddy, they are saying, why am I not wearing a hat? I'm telling them, I had the hat, I gave it to my grandma. Yes. Am I right? Okay. Okay. I'm telling them, I gave it to you, I was wearing it. After this, I gave it to you because I don't like it. God bless you, Mama. All right, sharp. The queen. Oh, yeah. All right, Bishop. I'm Bishop. How are you? Serious? You gain too much. Too much. Actually, from size 36L, I want to size 42. I'm telling you, he gained too much. Too much. He gained. He locked down. How are they? I'll visit them. Wait. Vakapfeka blue ndivana gogo vasana mama ndivana gogo saka ndapinda pana bishop mama yakona avakamira papo saka ndio chinhu chamwari changu ichi. Muruti, how are you, Muruti? How are you? People, they want to know which is this you want to go. This is the bishop. I told them this is the bishop, guys. You saw my bishop, ne? This is the bishop. So as I told you, you are free to go. I'll be sharing most of his sermon, or I'll invite him to come and preach to you guys. Yeah. And I told you next year, I was telling them, they think I'm lying. Next year, I'm going to be. I'm going to bury them. Hey, going to bury them. Next year I'll be ordained. Oh, you don't know. Ask him, Ruth. Serious. I know. I can't tell you. Oh, okay. Okay, they're saying hello, Bishop. Yes, this is my bishop, my humble bishop that I always tell you about. He is the one. He is the one. Love him. Let's. No, it's the whole. Tell me I'm going. Muruti Katama. Bye bye. Yes, yeah. Yeah.
voting ifuna kuya. Apa tu? Matodo. Matodo Kiena. Mabaona ka do bishop. Maona. So manzaka next year nenchi order na sure. Ndakatotanga ama lessons. Ndakatotanga ama lessons. Imota dzivakadzi chete ladies only imota dzivakadzi chete saka ratsa maya where's Kibali mwana bachile chikibona sakira tsere plate nna liwena eya kilibona litsere di plate litsoka mo khapha li yesa di clever runa kilibona yo Chechi Zembinga. Where's Kibali? Tell it we are going there. Chechi Zembinga, guys. Mbinga Chechis. Kimberly, where's she? Don't know. But you call Kimberly, we are going. Call Kimberly, I'm tint. Is she going again? No. Call it then. Thank Call it, guys. Call it. Where? No ways. Check it out. Go and look for Kimberly. Otherwise, I can see her shoes are here and the handbag is here. Go and call it. I think she's in the house. Let me go and call her. Hey, go and call it quickly. Right. Bekati ya somu ya so wona manjitabe kuri. Ish. Imbai. Ish. You see? Ish. Mama. Kuseri koko kune swimming pool kune it's a very big yard. Mama. It's a The rooms are beautiful. Hey, the rooms are very beautiful. I was there. So yes, that is the house. Door house. I love such churches. They motivate you. They motivate you a lot. Shem ritabile. Pano. Church kwedu uno motivate kwa shem. Unome kuna dziswa kushanda. Vanogara kunonzi vanotogara kuma reserve. Kunoku kuma reserve kuno kunonzi kupukeng kutori kuma reserve. Kunoku. But you know some reserve kuno kwatinowaswa. Saka sevanhu vemunomuka mastenda yavatengi, ma-tribal stands and i-tribal land. Saka vanongochekerwa ivozo vaka. So sinda yakatokura kusvika uku ndakatona vakadivide up. Ndovada vakatengesa imwe singano chanze kuze yakurisa. Unomona. So ukata munhu muno ukawana stand hapana nestand diki muno. Stand dzavo dzese dzakakura kudai. Anyway, Rusera, we just link yako snatara ne supana papa nditika. Unotaura nevari page. You don't just come here and bring your link tisingasuti chichukwitika. Unomona. Saka muno vanokumotivate kushanda mukona vakadzi veshinji vari papa vesa. Vanochi vazhinji choshanda kumamaini. Anditika kuno kumamaini ka. Vanoshanda kumamaini vamwe vane businesses avo like my big business, my big shops mukatumu. Then vamwe vakawanda pane ma motivational speakers anotopinda kuma radio achitaura chidini vane vakanyora book writers. Pano pane vanhu vanoshanda pano. Pane vanhu so uchida usingadi haumboite bazihlalela unoto make sure kuti newe wada kukwana mumuka unoto make sure uyetla No. Ari utla lena alright sharpsa ukanotsa kopili ukanotsa siduke yakhe eli bek yakhe li bible nazo baby, see you next week. Let's figure the message. I can't worry Saturday. Hey, Balige. Ma. Banana. When the things. Ow. Hey, yeah. Kitty get next week. Kitty 4. Hey, Balige. 14. Barry. That's the big show. Oh, that's a big show. Kune show next week. Okay, Nana Kaka. Oh, cute. Hey. Don't bite my head. Oh, who's can lure me when? Who's can lure me? Yakupili when? Yakupili. Man. Iwe. Nano go tayanumbone. Eish, that's a big show. Nakagina mabaga. Ichi chiri kutaurisa ichi chine black icho ndoche ndikana nchitowo kuchechi ndine friend ngokuti ndikafawo nhasi ndiye anouyawo iye ari kutaurisa kamera pawo achanda kumainiko ndi HR plus ane kambana iye chara ari kufamba nemagogoyo achiya kuno kwete ave mazangari wayo
Lala. Kie? Lambon. Brother Dilo. Rob wa WhatsApp John. Bye bye. Zora isha kokurumela yona. Anzi mazimba apfurera. Pana mazimba pano. Aya mazimba apinda kutsvaka basa ringatopuwa basa. Ndatoona kugera loni kuzeruko. Vanenge vapuwa basa vaya. Iwe yakumeri kuti ndewe. Come, let's go. Abantu vana bukafika blow out kutenda uchiwa drop wa kudzimba dzavo. Saka ndisa uyo mberi. Dewari gavapinda kwasiri nokuti wasabati phone. Somebody here. Are you comfortable with Nakopi? You comfortable? Ora Shakira ni Nakopi komra huko. Tena kote ngo. I've got another guy from Zimbabwe. Where this thing? No, we don't trust that guy. You don't trust? Why? Wait, so quick, Sakala. You don't trust Zimbabweans? Sharp. No, this is I not trust the Zimbabweans. Mara sharp mara. Mara kwa. We really going. Okay, obrigado. Average. We create a contract. Yeah, in. Only contract. It's in. Is rambule lo saba to go mining. Oh, only transport. Only transport. Only contract, yeah. Ya ba to go by some American again. Only transport. Kuriba uto. Sasa leo une careful, FL. Sasa leo une careful. He's so sweet, that guy. He's so sweet. Yes. Okay. No. Hanam said the business thing di go jubek. Other business. Odzakhe. Tsagage. Ushapu msi. Di koloi una di koloi and then the van tsena ke tsontse di operator. All right. Bye. Bye. And if you have category for difa. But not all Zimbabweans are bad, Mama. No, it's not bad. That guy is not bad. That's why you were scared. You don't know. You know nomsa wa ka. O moleletse gore ona le di business tsa di koloi tsa what. I know wonderful. Ke matetse ka morinyana fela suitable. For I do fela for marona to take August and then the contract tla be fete. All right. No, I saw ke moswile man. Nisikere. Uyana Lazarus musiye baka njadila naye anisikuda kumublock njadila naye zvakanaka. Lazarus musa mu block. Musa mutuke musiye akadaro njadila naye ndiri kumbo drive. Ndiri drive andishanso dila naye zvakanaka ndayanza kuwana pane time. Dila naye zvakanaka mbomusiye akadaro ambofarisa. Go. I've got a tenant, a Zimbabwean tenant, but I was so scared of that guy. But she found out that he's so sweet, this guy. Because once I said she didn't know where he's working. So he said he's got contracts at the mines and things like that. You see, Zimbabweans, what I always tell you, you have to be very honest. Because of some of other people that we have here in South Africa who are busy doing nasty things. Now, people, they no longer trust us. They no longer trust us. So, not all Zimbabweans are bad. Just those few ones, they've managed to tarnish every Zimbabwean's name. I'm talking now Gogo. This is a Gogo that I'm talking about. Who is airing a concern? No, I was scared of this guy because I gave him a room. So we are always preaching this. When you are in this land, in this foreign country and whatnot, try to do things by the book. It's true. But I know something. Only book it's like a Bible. I go to make it Muruti and for the big church go to make. I'm not church go to make. Only church. I didn't honor the shaver. I didn't make it deal and I didn't put down with the from Okesa and then I saw you. It's an ankifi. I get a big church there. Go to work and then to Muruti. You know, Maravana really own Nomzawaga. I don't know second Muzavano who is in Yarunaya, St. Peter. Then Abuaga is 7 lives. Cat, the cat, cat. Cat I 7 lives. So I'm a grandma Fundis. So no sudden you have argue about those things. I cannot be getting there. Ya pila go na kwana. Ya kusama mo jarate. So no sona le aldegia
baboa ari kapi da dinja. So are the like 7 what and then this guy he don't understand but he says a priest. He says a priest? Yeah, he's a priest. You must take that picture and show me, Gogo. How can I going to say that the priest? Because you don't have a phone, a smartphone, eh? No, I have Maru sweet in Masaki. Eh, Mara, you just have to be careful like Rico. I know. I can't want to like it. So every weekend we and I say he said his name is in the belly. Okay. And he comes from the belly. Okay. Is in the belly name is in the bed. And the same name is in the bed. How can they be? It is like that. Huh? It is like that. Okay. You find in Kolisi Ngwenya, Ntandazo, Siakuyamhela, Yalo, in name and surname. And the name is the belly. Yes. That's how it is. That I'm telling you, that's how it is. To your place. Yes, the Devils, they've got the Devil name and the Devil surname. We Shonas, we've got, maybe you find somebody with the Shona name and the Shona surname. Oh, sharp man. Just leave that guy. Oh, na. I bed with. And my driver can speak and how much if you can kill the child this side, they're going to kill you out too. Yeah, they'll kill him. No, mama, it's okay. And we so every Sunday we are he's going to his church. No, what driver? What am I going to say? Bene emuko or talia kenupi to lay some of my mind. Did you confess? And as he say like that. Did you see him? I didn't. My name is Boyaga. What's about the contract? Always who can't go. No, you can't come there. I will. And then heart and then I'm allowed to come to you. No, you can come. Yes. If you can come there and then I want to. No, I cannot see the show of a I don't know. I'm going to tell you to Blela or get a link to it. Hey, Manaka, do la fella or you can random some phone number, then how they can you go for the phone number totally. All right, no problem. Maratisa Kibon, Mago. Eh? That's a Kibon. Tabu. Or a sharp. Tabu. I don't know, I'm sorry, Mamma, leave it, man, Mutoha, dangerous. No, Marasila Mission. Mantiwa was a more lace about Utamantiwa to see Utamusi. Then any demon to Kalapolo. And the Colina has on Namas. I grew up on a banana. The car must be clean. And then why Kolomaka Koloyaka Gomarahoka Wanaha, Honali women and never in the Greca Mudilaka, this Mutavo said you are one of the Lorumana that say. Kill you. No man, I was not a silver woman, then but that dirty again. And that dirty, the corner was a fire and then Mogra, the speed, the. I never said that when I feel a celibate or Tenako. No, let me take the phone number and then you can talk with him. No problem. And how well I know where is so for it. No problem. I can't not come Leloriki, Bully when I eat. My go and then he said. I bring the phone for you, ne? Or a sharp. Sako, Miran good son of Raymond, Miran Mamboint. Bye bye. Bye bye. Right, Magogo Varkuti, Kumbako we are moon, over Kugarana and it's a room, Bakampa room, Sakamunu Uyu. I'm not shooting to move fundis. And Mona, and a check of Job. Anzi, see, I know, as an answer, and in the company of Nushandepi, I can need about the contract to Sengavan, mine. Sakano Budamu, Siku, Ashin, Dashin to Nusengavan, or I would have to Maxon to Nusengavan, and one, the Gatinagambo, like a Sengavan, Scanzantina, the Shaning Gachingonduza, Scanzan is a Bukurakesu, Berling is a baby, running a cabat, Konzakati, and a Sterakation table, and a mission table, and it's a little no, that's 37 Chapafana, she can see Zimongamutaka in the Ocean Motka, Odzokani Motka in India. Odzokani Motka in India, and the Ninga is a breaking cat. And Mona, Sakaina, the CEO of T, Munwawa, you in the Pintian and the CEO. Sakanangoti, just go careful. People South Africa, Munamelo Pizza, Mufunge, Baninga, Papa, Conati, Machembera, Garega, and Marizet, and Nutambra, the Grand Zezia. Kashigacha Tambo was like 2 months in Spanko, Panambia upon Gora, Panambia upon Gora, things like that.
Amona ndonyaya iripo. Amen. Saka ndonyaya iripo. Saka ndati arigani ngokushanyira imba kwenyu. Ndoziva kumba kwavo because ndaimbosikuindi. Ndai ngokushanyira imba kwenyu timbomung'ona kuti munoita sei. Andi Sirasuna akabuda achimhanyisa motikari chikuti dhu pagedhi achita kunge ari kutiza mune zvaitiza kwai ndikamuti ukamhanya uchidaro chikuda pagedhi unogona kutsika vana ukatsika vana unopisiwa nevanhu kuno tikanzi but ari sweet zvokuti saka ndo zvavari kutaura izvozvo ani mazvinzwa disguise ndozvandatofungawo. That's exactly zvadafunga ndozvandatofunga izvozvo kuti pamba panogara chembere panodi disguise plus pavanogara ava kugo vachona good hideout area vanogara kumapeto kwevillage uko kumapeto vana vavo vese vakura saka vanoshanda vachigara kumatauni akasiyana-siyana saka vanenge vanogara nezvikuru kunge here ndovanhu zvavanogara nazvo chete saka inenge tori good hideout yakanakisa chaizvo kana uri kwagogona kutoita mabasa ako hakuna munhu anombokufungira kana plus zvakagogo izvi zvinokuprotecta unoona zvinokuprotecta kana nokuti kana wangu handiona kuti kwai sweet iwo usweet ihwohwu pakazouya dzimwe nyaya vanomurambira kuti hazviiti ari sweet unoona hazviiti ari sweet ndo zvavanoita izvozvo saka gaititega ndimanye kumba ndichinda ndakunda kumba ndinobika tigomirira 6 gaitimanye kumba tinobika tigomirira 6 unoona gaitimanye tinobika tigomirira kuwa kuti vari mauti kudina 6 unoona at least ndinenge ndine nguva yose nhasi nokuti ndine kizi ndaakizine dzokunzana novata mudhara wachona akunda ndokunga watomirira chiti svike kumba vafanga kutoenda kuout nebasa for the next 1 week 2 weeks chekera mem 1 week vasi panouya maweekend chete varomborishandira somewhere nena Limpopo kwamene saka human trafficking ameno ndifunga kuti human trafficking maybe ndivave vanenge vachipinda mamaini vachiba mamaini amen zivo nekuti vanokuti mazimba ndozikama kuno vanopinda mamaini vachibayo kuti idzo chrome neshamene vanenge vachiita kuti zvinosvitika mamaini saka regai tisvike padheni guys tigadze tobatana time handiti musikere bho nekuti regai ndimbokutaridzai kumachechi kwatinoenda papapatechichi vanhu vanosvikaenda machechi kauchiti kumachechi mazano kuri corrupt kana uchidanga uri kuSouth Africa kunotsvaga chechi yako yemafuti South Africans ndokuchechi tsvaga chechi yako yemaSouth Africans zvoenda kuchechi unotonopinda zvakanaka sterek chechi ikoko kumune maZimbabwe kunonetsa because unenge uda kuongorora kuti ndiani vanoita nezvei zvikazodini kumakuhwa anotanga zvino tine freedom zvisingaiti 12 years ndirimo tichimumuya 12 years ndinoita nharo dzisingatoiti kana muri mumameeting yani ndirimo muleadership meeting ndinoita nharo ndirimo mumuya ndichisvika muZimbabwe kare ndarapa ndirimo maona. So guys, tobatana time handitika let me talk to you, let me leave you and love you. I'll talk to you later. Bye bye.